أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musibe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ko radio City FM immorde koloma haray alhamdulillahi rabbil alamin haray karamo ko meɗen Oustaz Mouhammad al Amin hiɓe salmina on haray hiɓe immini israɓe maɓɓe senagol waɗana en ɗo hande oɗo mawdo haray tigi tigi on ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray hiɓe make Oustaz Mouhammad Oury bari kako ba haray yaafe Inch'Allah haray ɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray ɓeɗo ko wakkilaniɓe en fotagol ɗo janngugol hiɓe duɗorande en fewdo ɗo ka wiyete Turki haray hiɓe seeni ga vacance haray hiɓe seeni jaɓangol hande karamo ko meɗen Oustaz Mouhammadul Amin haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka lawol kisal ko tooli moɗon ka radio City FM immorde koloma haray meɗe wiya on kadi koyon wallita oɗo radio télé makka publicité ji e kala ko anduɗon radio no wawi on nafude wallitoɗon oɗo radio ɓayru oɗo radio hino wallitade kaɗo dinal islam haray meɗe weltani on jarni on fota haray noon mawduu ko ɓe senorani en kon ko al islam wa hifzul amana ko oɗo islam e fii renugol ndeɗo hoolare ɓayru ɗen fellitani hoore meɗen si ndeɗo hoolare nde renama nde dankama nde gollitirama ko nafoore heɓe ten hiɗen reeni angal nde e ko woni en e soñjude kon angal nde e ko woni en e lorrude kon haray hiɓe senorani en oɗo mawdu haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray noon nene men maymuna no wonani en ka technique ɗo fino wawira ɗen faltade haray minute aji ɗin si woni 40 ma 30 min jonnitay on antenne on haray e mako day Inch'Allah meɗe wiya on tafaddal ya Oustaz haray adu ɗum taw hiɓe senori ɗo e ɗimmoɓe maɓɓe Oustaz Abdallah haray ɓeɗo hiɓe ɗowtiɓe e oɗo émission haray ɗe wiyaɓe kamɓe kadi ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe tafaddal ya Oustaz. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا haray ɓawen yettude Allah subhanahu wa ta'ala on waɗuɗo ko himo yettire ni min ɗo jiyaɓe ɓen nemaji hewuɗi suuɗiɗi e feeñuɗi nema ɓurɗo mawnude on no andirɗen noon ko nema waɗede en julɓe ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuku en dow yettugol nemaji makko ɗin o duumina ɗi kadi e dow meɗen ɓawto ɗum hiɗen torano nelaɗo meɗen on Mouhammad sallam on mo Allah neliri saabu yurmede ɗe mofte ɗo yo Allah juulo e makko hisinamo kisi e duumiɗo kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala wattuɓe e batteji maɓɓe ɗin hañande Allah subhanahu wa ta'ala roni leydi ndin yo Allah tawara koye maɓɓe jeeya ɗen amin haray no Oustaz en holliri ɗo noon haray Inch'Allah haray ka programme meɗen ɗo berwo ko Allah subhanahu wa ta'ala andintini en en torimo yo hawrindin en e konguɗi waɗaɗi barke ɗi tawata hino hawrodiri e dalil ka sunna e ka alqur'ana makko ko wawen andintinde ko yowodiri e o mawdu ɗo haray l'islam on no andirɗen noon ko dewe kañum e gollodire nela sallam ɓe makino e mako maɓɓe selluɗo ɓe maki innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq haray min de ko mi nelira ko fiyo mi aru mi rawnito mi timmintina jikkuli tedduɗi ɗin jikkuli moƴƴuɗi ɗin donc haray ko ɗum waɗi koko wiyeteɗo dewe ɗen ka nder l'islam hiɗe hitti hande hitti haray kono jikkuli ɗin kadi haray duwaka waɗede e dernier plan si tawi nela sallam ɓe maaki nelal maɓɓe ngal fof ko ɓe nelira ko fi haray timmingol jikkuli ɗin ɗum holli wondema dewe ko wiyeten ko wana juulugol e horugol e hittude muɗum haray kadi en duwaka welsindade fi koko wiyete jikkuli tedduɗi ɗin ɓay
Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon tun o mantiri nelaɗo ɗe no marno qualité ji buyi sahaba ɓen sa jangi defte ko ɓe sifi kon nelaɗo hay mbadi maɓɓe physique on ɓe labano han kono Allah ko mantiri ɓe ko jikku on wa innaka la ala khuluqin azim wana ngari king haray na ngari king Allah mantiri ɓe ko jikku tedduɗo mo ɓe wondi on e muɗum ko ɗum waɗa haray nde yewtere men ɗo ko soɓɓudu jeeyadu e soɓɓude ɗin jikkuɗi tedduɗi ko julɗon hani ɗum annorde woni ko andintinten ɗo haray Allah subhanahu wa ta'ala o sifori kañum gomɓinɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe tawata ɓen o windaniɓe e heɓugol malal ka aduna ɗo e ka lahara no andirɗen noon ka suratul mu'minun Allah fuɗɗori wi'ugol ba'da ausbillahi minash shaitanir rajim qad aflaha al mu'minun gomɗi malama gomɓinɓe ɓen a wi'ay goɗɗo goo landi komɓe woni ɓen Allah fuɗɗi ɗon soggugol yewtere nden ko ɗum woni qualité ji ɓen gomɓinɓe ɓe tawata ɗon ɓe malama kila ka aduna ga hanka lahara e nder ɗin jikkuli ma qualité ji ko ɓen wondi kon e muɗum Allah yewtoy ɗon e aya goo walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ɓen ɓe tawata e dow hoolareji ko ɓe hoola kon e aadiji maɓɓe ɗin ko ɓe renuɓe ɗum ko ɓe woni ɓe tottude ɗum haray imamul qurtubi o maaki yo Allah yurme mo o wi ko wiyete kon hoolare haray ɗum hino mofti kala ko tawata kon ko responsabilité ko neɗɗo jonnete ka diina maɗum ka yondiri e alhaaliji aduna ɗin e dow ko selli kon e konguɗi karamo koɓɓen donc haray e kala ko yowondiri e responsabilité ka diina ma ka aduna woni ɗum ko konngol ma ko kuugal haray ɗum ɗo fof ko kontete ko hoolare nde tawata haray hino jojjidi e tottede no jojjidi e renede ayne haray julɗo on o jonnay kala jon haqqe on haqqe makko on ko ɗum woni ko hani waɗude kon o totta haqqe Allah on ka dewe haqqeji Allah ɗin ka dewe o totta ɗi hara o sirkanali Allah ko wana noon kadi o reena tere makko ɗe Allah subhanahu wa ta'ala luɓimo ɗen o reena e dow majje gollitirgol ɗe ka tawata memminay tikkere Allah nden ko wana noon kadi o totta kadi kala jon haqqe mum on yani wuuridaɓe makko ɓen o eto haqqeji ko ɓen ɗon duwa hettude kon mo be muɗum hetta haqqe mum on ɗum ɗo fof innete hoolare haray noon koko wiyete hoolare ko jikku tedduɗo towuɗo jeeyaɗo e jikkuji l'islam ɗi haray ko ɗum kadi woni bindere immorde e binde l'islam ɗen hani l'islam on koye hoore ɗum ɗo mahi ka fuɗɗorde l'islam nelaɗo sa sallam e sahaba ɓen fi kala hari heeferɓe marno ayɓe sirkoɓe e heeferɓe ɓe feliray ɓe kaninirayno ɓe piiji ɗin fof sina wi'ugol ɓe alda e hoolare maɗum ko ɓe fenoɓe ɓe wi'ali ha hande nelaɗo ko jamfotoɗo bal ɓe jammuno nelaɗo ado nelaɗo sa sallam nelede as-sadiqul amin ɓe wi ko gonguɗo e yewtereji makko ɗin ko holniɗo kadi e kala ko halfinako ko ɗum waɗi haray julɗon kanko kadi ko yo ndaaru siga ɗe mise ɗo o eto kanko kadi o wona e siga ɗin exemple ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en nokkeli hewɗi ka nder alqur'ana tottugol ɗi hoolareji nokkugo o dalani en بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سورة النساء الله دالي الله تبتي ويمري أن إدو تتغل هولا ريجي كو هولا دونكم فادي يوميرابي هولا ريجي يعني يوميرابي هولا ريجي كو هولا دونكم تتون دي جوني تومبي si tawi kadi woni on ñaawi hakkunde yimɓe ɓen nde ñaawirton e dow nunɗal sabu Allah o moƴƴi ko o waajorta on Allah o laatike ko nano kala ko yewta ko yiyo kala hunde ko golla haray noon koko wiyete hoolare ko sifa kadi mo tawata ko hertiɗo yimɓe ɓe tawata ɓen Allah suɓike o waɗi ɓen ɗon e programme nelugol ɓe e ko tagi kon ko ɗum woni nelaɓe ɓen e annaba ɓen ɗum ɗo ɓe fof maɓɓe hari ko jikku maɓɓe koko wiyete hoolare ko ɗum waɗi sen daari ka suratu shu'ara Allah no sifi ɗon qissa nelaɓe buy
qissa nelaɗo kala e nder waajagol makko ngo so fuɗɗike waajagol o yewtay o andintina wondema kanko de ko jeeyaɗo e holniɓe ɓen ko ɗum waɗi sen ƴetti e misal biide misal e annabi nuhu ko ni o waajori kanko yiɓe makko ɓen no allah janto ɗon ka alqur'ana ɗon كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين أودما دو إني لكم رسول أمين دون فيل ناي إساجرين دي فوماي من دي كومي نلادو إمور دي كالله كومي هولني دو كدي دونك دون دو هولي هراي جولدون وسيغاني كان كدي كو يوونو نك دو هولني دو haray annabijo meɗen noon sa sallam no wirno ɗen noon nanen kamɓe ɓe jamminoɓe déjà ko ɓe gonguɓe ko ɓe holniɓe donc julɗo on kanko kadi koyo etto ɗum ɗo wona qualité ji makko ko wuurida e muɗum tawa o jarribortake angal hoolare ma ɗum angal e gongugol e gonguɗi muɗum haray noon ɗen andi yaasi meɗen on hande yo allah ɓeydu en wallude ɗen jarribora moƴƴa mortande e hellango sengo ɗo e julɓe ɓen ɓaawo ɗo ɗen andi misal sen ƴetti nelaɗo sa sallam ne heferɓe ɓen fi kala ɓe haɓude ɓe hari makka kono ɓay tum ɓe hooli nelaɗo hari ɓe halfinno nelaɗo kalifuji hanñande ko nelaɗo ferayno iwa makka seno madina ɓe accuno seydna aliya yo jonnuto jomiraɓe haqqeji maɓɓe ɗin haqqeji maɓɓe ɗin kala ko ɓe haɓi ɓe fi kala ɓe yano haɓi ɓe kono haqqeji maɓɓe ɗin tawi ɓe wakkili yoɓe haɓu nelaɗo ka kene kono noon awa ka gundo ko kanko ɓe halfinta kalifuji ɗin haray julɗon ko ni o hani wa'ude donc ɗum ɗon ɗen tola allah subahana wa taala yo allah artini en e ngol laawol ɗon sabuna ko ɗum ɗon woni laawol tigi tigi ko e julɗon hani wonude kon e muɗum inchallah e nelaɗo sa sallam hiɓe filli e hadis mo tawata ko abdoullah ibnu amr woni ko e fillimo o ɓe maaki wonde أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة بماكي بيجي نايس دين دونو e jikkuji maɗin haray wota mapine fi ko a heɓali e aduna haray kala ko faɗuɗa e aduna ando a faɗali ɓay tun ɗa jogui ɗin ɗon qualité ji heɗitoɗen ɗiɗo moƴƴa ɓe maaki ara nun ɗum ko renugol ko wiyete kon hoolare hoolare ko horaɗa ko rena ɗum ayna moƴƴa e gongugol kadi e yewtere kala ko wowlata haysi ko sama kala e to wowla gonga e kañum e moƴƴugol kadi jikko moƴƴugol bange tawa kala mo huwodirɗa e muɗum o weltorto huwodiral moɗon ngal tawa noon ko waɗirɗa ɗum ko fi yo allah weltona kanko yo welto kono sa waɗi ko allah wima ko ya waɗu yimɓe ɓe welta allah weltantoma o waɗa kadi yimɓe ɓe weltanoma ko wona noon naya ɓum ɗum etagol kadi nefino suɓa ko honɗum ñamata yani faggito ka laaɓi tawa ko konko laaɓi ɗon woni ko on tigui e woni ko ñamata halay noon koko wiyete hoolare fuutagol ɗum je yimɓe ɓen no jeeya e mande e ɓattagol daragol dargal ngal nelaɗo sa sallam ɓe makino e yewtere maɓɓe wondema ko addoto fuutaden enen julɓe ɓen e jikkuli meɗen e teddule ko wonduɗen kon koko wiyete kon hoolare sakkitorde ko fuutoto en kon ko julde nden si ɗum ɗon noon fuutiken haray hande kadi hay fuu seddaki en tola allah subahana wa taala yo allah waɗu en yimɓe holniɓe yo allah tabintin en kadi e dow renugol e kañum ɗi julɗeji meɗen on jarama haray ko ɗum waɗi yimowo on o wi addil amanata wal khiyanata fajtanib wa'dil wala tazlim yatibul maksib machallah o wi tottu eto totta hoolare nden jamfa kan eto doga pottitoɗa few ko wiyete jamfa kon ɓayde andi ko ɗum woni liddu hoolare nden o wi kadi eto nunɗa hara a toñali few ko sattanma o ko sattanma si a wuriri noon haray yatibul maksab haray faggitande maɗe nde labete nde laaɓa yo allah waɗan en ɗum en fof meɗen amin 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 haray noon e hoolareji ɗin ka gurdan hiɗi mari noneji heewuɗi haray none arano on ɓurɗo hittude on ko nden hoolare wonde hakkude jiyaɗon e taguɗon ko ɗum woni hoolare bange ka dewe haray hoolare nden
e bangi ka dewe no waɗɗi julɗon kaw jogitoto ɗum ɗon moƴƴa konko Allah farli e dow makko o totta farillaji diina kan no haniri noon o rena e misal julde nden o totta julde nden no haniri noon ka noddinante ɗon e no haniri noon fo on tigui to jangga han o wona mécanicien jo julde makko nden tawa mo andi honno waɗirtande nde fo maye yo mécanicien julde makko nden tawa ka boni wo kadi mo wawi wattude e horugol ngol kadi wona noon ittugol zakka on e ɗiggal ngol yumma e ben e ko wona ɗiɗo kadi immorde e farillaji ko anduɗen Allah no farli e dow meɗen ɗiɗo fof on tigui tottira ɗi e hoore hoolare ko Allah hoolimo kon farli ɗum ɗon e hoore makko ittama e Abdoullah ibnu Amru e o itti annabijo men sallam wondema nelaɗo maaki wondema e julde nden so tawi woni on tigui o reeni julde nden o tottino haniri noon ɗum ɗon wonanaymo annora kila ka aduna ga hanka lahara wonanamo kadi dalil wonanamo kadi daɗirgal ñande janggo si tawi noon on tigui reenali kañum julde nden haray ɗum ɗon wonantamo annora ko wona noon kadi wonantamo dalil yeeso Allah wonanaytamo kadi sabu daɗal sabu ko acciti kon o welsidi e julde nden o wonoyay kadi ñande janggo kanko e Fir'auna e Qaruna e Hamana e Ubay ibn Khalaf ko kamɓe woni tawerde wote par ce que ɓeɗo fof ko mawnitinaninoɓe Allah ɓe sali e jaɓande Allah sakko ɓe juula ba suguɓen no ɗuuɗi hande Oustaz donc haray koyen wattan hilla moƴƴa e rentoɗen e siga ɗin ɗon haray kadi bange goo e hoolareji ɗin ko hoolare nden ka renugol tere ɗe Allah halfini en nde nanen en yewti ɗum ka fuɗɗode yewtere en kon ɗe fof majje Allah jonnu en ɗe fiyen utilise uɗe ka ɗoftare Allah ɓay Allah wiino wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun o waɗani en noon tere ɗe tawata ɗen ɗon wona e saabu wawen daranagol konko Allah tagiri en fi muɗum ko woni le dewal ngal donc si tawi neɗɗon tere makko ɗin Allah waɗi iɗe timmi litiɗa ɗeɗo tere makko fof e yettugol Allah subhanahu wa taala rewamo waɗa ko welata kon Allah hara o etaki o waɗi ɗum ɗon kay yeddete ka Allah subhanahu wa taala yedde wona guite ɗen ko hoolare nde Allah hooɗimo jonnimo yonnuma guite ɗen haray e to hippa guite maɗen gay ko Allah harmini kon noppi ɗin kadi ko hoolare Allah jonnirma noppi ɗin haray ta heɗitor noppi ɗin ko jungo ngon kadi wanowa noon kala ɓandu ma ɗum tere ɗen ɗe fof majje wanowa noon haray ittama e Hasan e kala ɗo itti Abu Hurayra e Abu Hurayra wi o maako ɗo ko e nelaɗo sa sallam woni ko o nanimo nelaɗo maaki e al aynu tazni wal qalbu yazni fa zina al aynu nazar wa zina التمني والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه نرى صلى الله عليه وسلم ماكي هيتر جيني برند كالي جيني جينو كانيون جيتدين كو دارغول كو هارمي كون e jeeno ɓernde nden ko yelagol waɗugol konko boni ɗon nela noon sa sallam ɓe maaki on noon woni ko gonginta ɗum ɗon ma fenna ɗum si ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala ka haɗugol en wona o fahishaku ko Allah wi wota en ɓatto yani ko kala laawol ko poɗata kon naɓa e faade ɗum ɗon ko ɗum ɗon Allah wi en wota en ɓatto e ko ɗum karmakojo goo wi wondema laawol e waɗugol kañum on fahishaku ɗon fa nasratun fa ibtisamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u donc ko ɗin ɗon laawi fof on tigi duwa woɗɗitade sakko o yanoyde e bone on e soɓɓudugo kadi e hoolareji ɗin ko hoolare nden ka kalifuji si tawi woni neɗɗo o hoolama o halfinama haray mo hani kadi etagol totta ɗin hoolareji ɗon o jonnita jomiraɓe hoolareji ɗin koɓe halfinimo kon ñande noon ɓe landitimo ɗum wo ko ɗum waɗi on tigui na yo halfini an gasa na joni mo mari ɗo programme mo ƴetta ɗum hara o disinaki ɓe yaw gollitoroya ko hasi ko on tigui mema e tumɓe arana ko ɗum waɗi si tawi haajuma yani e muɗum tawi halfinɗoma on kanko on lerɗon haaju makko ala e mum koya andinmo si o duganikema o newnanima on tuma noon ƴetta utilisa ɗon si o landitikema ayna a duganinolami heɓali taw kono haray ƴettugol ngol waɗi humpitaki ɗum ɗon kadi haray no jeeya e firtugol ngol haray e aadi ko halda kon haray noon nela sa sallam e no wirno ɗen noon kamɓe ko ni ɓe wondirno e hay e sirkoɓe ɓe tawi ɓe totta heno hoolareji ko woni kon hakkudeji maɓɓe e
ko ɗum waɗi kadi nelaɗo no rerɗini en e yen ruttu kañum e hoolareji ko hoola ɗen kon jonniten jomiraɗo mum noon sen daari wona o hadis mo abi hurayra e filli nela sa sallam ɓe maaki man ahada amwala nnasi yuridu ada'aha addaha allahu anhu wa man ahadaha yuridu itlafaha atlafahu llahu azza wa jal nela sa sallam maaki kala on jaɓuɗo jawle yimɓe ɓen woni ko jaɓiri ɗe ko ñamande maɗum ko kalifu tawa ko faandi sangade o jaɓata ɗe ko fi perdingol jawle ɗen yani ko adanu ɗum ko jaɓiri ɗe ko fi tottugol hoolare nden hay si tawi ɗum perdirimo allah subahanahu wa taala kañum e yoɓanoyaymo ɓay tun hari anni e on ko fi haray duncitorgol maɗum maralngol on tigui si perdikin aroyi ɓawo muɗum hay si wonoyi ka dargal si on ɗon ƴantoyi ɗum allah yoɓanaymo amma noon si tawi anni e makko sagande o jaɓayno ɗin kalifuji ɗon maɗum ñamande nden ko fi yo perdi jawdi ndin allah perdinaymo kanko kadi donc haray ko wattangol hilla moƴƴa hara ukkaki e siga ɗin probléme ji on jarama Oustaz haray e misal kadi nela sa sallam no sifani en e maako maɓɓe wondema fewndo bani israil ñande goo gorko goo soodi leydi e juuɗe gorko goo o soodi leydi ndin o fuɗɗi gollewoye makko koye toon o yii toon e tawi kanŋe no ira toon kanŋe ɗuuɗuɗe on tuma o ƴetti kanŋe ɗen no ɗe woniri noon o naɓi ka yeeyɗomo leydi ndin on inni heno ɗo kanŋe maɗen e min ko leydi yeynoɗala o yayinni o woye min ko leydi ndin e ko leydi ndi wondi kon e muɗum mi yeeyuma on noon kañum kadi sali jaɓude kanŋe ɗen ɗum ɗo fof ko sabu hoolare ko ɓe wonduno kon ɓe yeddotirimo be sali jaɓude kanŋe ɗen hamɓe yahoy ɓe ñaawini ka karmokojo on karmokojo ɓay ɓe sifani komo hakke ko hawnimo kon o tawi yo trouvan ɓe solution o wi no serti ande on no serti hoolana ɗum ko adinoɗo hiide ɗe on ara ɗum ɗo wolotake fimo on tuma karmako jon landi kañum sooduɗo leydi ndi o inni ene hiɗa mari ɓiɗɗo o inni miɗo mari suka o landi sodanoɗon e juuɗe mum ene hiɗa mari e an kadi gueɗaljo o inni min kam miɗo mari jiwa curbajo fewdiɗo jombe on tuma karmako jon inni joni awa ƴetteɗe kanŋe ɗo finance on ɓiɓɓe moɗon ɓen kamɓe ɗiɗo ɓe jombidira saabu noon ɗiɗo kon fewɓe kon holniɓe ko heddi kon on tuma ɓe waɗa ɗum ɗon manankumɓe gollitira on ɗiɗo kala ran heeɓi nafoore jawɗe ndin ɓay hay goto e moɗon falaka jaɓude on tuma ɓe waɗi ɗum donc ɗum ɗo ko misal molanagal e to ɗen wone yimɓe holniɓe e huwodire meɗen haray soɓɓundugo kadi e hoolare nden ko hoolare nden ka gollodiral ɗo kadi ko mortalle molanaɗe yiɗen jarribora en todi allah subahana wa taala yo allah itta en ɗen mortalle ɗon artira e laawol ngol haray neɗɗo si tawi woni himo huwodirede mo gollodirde haray ko yo eto o ɗigga moƴƴa e golle makko ɗen o totta hoolareji ɗin e kala ko waɗɗimo kon ɗum noon gila e janngoɓe école si tawi a woni windike ko a janngowo école woni janngowo waɗa devoir ji maɗin révisa leçon ji maɗin etoɗa prépare avenir ma on fii no fowtiniroya mawɓe maɓe maɗin no finance de milliard ji e maɗa fiya janngo tawa an a wakkilota ko révisa rewtoɗa leçon ji maɗin waɗa devoir ji maɗin tawa ko ya janfo e formation maɗa on ɗum ɗo haray ko janfa kontete haray neɗɗo hana waɗude ɗum ɗon kona noon kadi jannoɓe ɓen kamɓe kadi si ɓe halfinama jannugol ngol leere ka fuɗɗoto ɗon ka lannata ɗon ɓe to ɗum ɗon fof ɓe respecta ɗum ɗon mo ɓe hella ka gollirta ɗon e nene meɗen aicha no filli yo allah yarloɓe ɓe itti annabijo men sa sallam hunde ɓe maaki inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu allah subahana wa taala no hiɗi no hiɗani en si tawi woni en gollay golle ɗe ɗiggeten golle ɗen hanɗe laabe donc ɗum ɗo no hani wonude e fandude meɗen e kala golle ɗe golleten woni ko aduna yankoje itti sikke kan si tawi ko dina yankoje hara e soɓɓudugo kadi e hoolare nden ko hakkude yeeyodirgol ngol yeeyugol e soodugol ngol ɗon kadi neɗɗo mo hani ardinde hoolare nden ɗon noon hara o janfaki sabuna janfagol ngol ɗum ɗon kadi jeyaka e jikku e julɗo on ti ko yo nurɗo si tawi ko yeeyata kon no mari ella yaltintin ella on wallinamo e kene hara kala sooduɗo o anda wonde makko ko woni e ella mi woni e soodude ta suudu ella on tigi sooda taw ko so yahoyi o yiyo e ella on ɗum haray hino wondi e probléme eɗen andi nela sa sallam ñande goo ɓe seenike ka makiti ɓe ari ɓe tawi goɗɗo ino yeeya ɓe ari tun ɓe hii façon no yimɓe ɓen darori noon no huuɓitimo ɗon mo ɓe no soodan mo ɓe no faala ɓe ari ɓe ɓatti ɓe ƴetti sooke o maɓɓe gon ɓe yolli e nder ñamete on
ɓe tawi nder toon tawi no ɓuuɓi tawi ñaame toon no gasa ko yornaɗo mo tawata ko noon hana yeewirede haɗa ɓuuɓa on tuma ɓe ƴawni sookeji maɓɓe ɓe tawi ɓuuɓi ɓe landi o ɓeni kon ɗum woni ɗum ɗo on tuma oyni a nelaɗo ko mi leefu on tuma ɓuuɓi tumɓe maki awa ko haɗi noon yaltina ɗum ɗo waɗa ɗum ɗon ka kene tawi koko yoori kon woni dow ɗo yimɓe ɓen fof ko konko yoori ɗo woni e hi'ude ko ɗum woni ɓe encourage de soodugo yaltinano ko ɓuuɓi kon waɗa kene dow no yoori leyno ɓuuɓi ɓe yiya ɗum ɗon hara soodu ɗo no anndi koko ɓuuɓi dow mi woni e soodude on tuma ɓe wiyanimo ka sakkitorde laysa minna man ghashana jeyaka e amen menen julɓe ɓen kala janfiɗo men haray eto annda ɗum ɗon yalta e on janfa ɗon jaramo Oustaz haray no jeeya kadi e soɓɓundu yani kañum hoolare nden koko wiyete kon ardinede si tawi woni on tigi ardinama ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi ko on tigi eto o anda responsabilité makko on e nden ardinande ɗon o eto darano ɗum taaqa makko on fof makko e ɗen andi neɗɗo noon kala no fewndori haray ko ardinaɗo haray mo mari responsabilité jomirawo ɓeygure ko responsable ka ɓeygure makko sonnajo on ko responsable ka galle ɓeygu makko fi ɓiɓɓe makko ɓen e suudu mudi makko ndun ko wana noon kadi gila e chef secteur hannaɓi e président de la république on mo be no mari rôle mum on mo be kadi ko landitoyteɗo fi ɗum ɗon ɗen andi nabi sa sallam e makine hadis kullukum mas'ulun e kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kala ko halfina ɗum mo kala kadi landitoyte fi ko halfina kon ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en e ko halfina ɗen kon o wawa en ayningol kon ko halfina ɗen cottiren no haniri noon ko ɗum waɗi e yimogo o wi'i يا مالك أمر العباد تذكروا لله نقض الحكم والإبرام فستسألون عن الأمانة فاعملوا خيرا ليوم تزاحم الأقدام o wi ko onon yo jogitiɓe fiyakuji jiyaɓe ɓen taske mandi to ɗon moƴƴa wondema ko Allah wodani e ñawugol ngol kañum e battaneji ɗin e sakkitorde nden ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani o andi to wondema on landoyta fiiɗi hoolareji ɗi hoola ɗon han halfina ɗon haray noon ka halfina ɗon ɗon golle ko moƴƴi fi ñallal ngal tawoyta nden ñande koyɗe ɗen hakke ko yimɓe ɓen ɗuuɗi kon tawa koyɗe ɗen haray no ɓiƴƴodiro hara no waɗi ɗum kaka darngal haray ko wana noon kadi no jeeya e soɓɓundu kañum hoolare nden renugol kadi gundoji ɗin si tawi goɗɗo noddima o gundike ma hakkude moɗon on ɗiɗo tentini so tentiniri ɗum wiigol hara yo ɗum wonu hakkude meɗen enen ɗiɗo haray kadi ɗon kadi neɗɗo no hani wonde nunɗuɗo o mara on on konko halfinaɗo nden hoolare ɗon ndey mo wowlanama haare mo yeƴƴitade ndaara si goɗɗo ala ɗon donc ɗum ɗon fof ko hollugol signe wondema ko onon tunɗiɗo faala e nanu ɗum ɗon haray a hana yawde wirta ɗum ɗon ko ɗum waɗi nabi sa sallam ɓe maaki e yewtere inna min a'zami l amanati inda allahi yawma alqiyama arrajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha no jeeya e hoolareji ko ɓuri mawnude kon ko tawata kon Allah subhanahu wa ta'ala no newni yo gorko yo yotto kañum sonnajo muɗum sonnajo kadi yotto e makko haray noon ɗum ɗon ko hoolare molanande tawata ko Allah dagini ɗum si tawi ɗum ɗon waɗi haray no harmani gorko on ko wana noon kadi no harmani sonnajo on yawgol yewtoyango on gundo ko feƴƴata ɗon hakkude maɓɓe haray waɗugol ɗum ɗon ko firtugol ɗon hoolare molanande e kadi hoolare nden kadi ka yewtugol konngol hani konngol ngol kadi ko noon e hoolare sabuna kulle hedditiɗen Allah eltanali ɗe ɗengal majje on fi yoɗe yewtu kono bani adama Allah eltanimo kañum ɗengal ngal donc haray ka yewtugol ɗon kadi on tigi no hani etade o tota hoolare nden ɗon tawa ko wowlata kon koko moƴƴi ɓe andi Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en wa qulu linnasi husna yewte yimɓe ɓen ko moƴƴi donc haray neɗɗo on ko yo eto miijito moƴƴa ko yewtata kon hara ɗum na ko barminta kanjum yimɓe ɓen yimo on kadi o wi'i yamutu lfata min athratin min lisanihi wa laysa yamutu lmar'u min athrati rijli fa athratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa athratuhu birrijli tabri ala mahli o wi'i wondema goɗɗo hino mayra sabu faggitande ɗengal makko yani
enen fulɓe ɓen e wiyay e ɗengal ma ngal ka naatuma o hara e yaltata hunduko kon kono koyɗe no naatama nokkugo yalta donc sifawa ɗum oɗo kadi misiɗo wondema ɗengal ngal neɗɗo no mayira saabu ɗengal makko o wowla konngol ɗum sokoyamo han tawa o yaltata ɗo wande kadi ɗum wona saabu makko kono noon ko haasi kon neɗɗo mayrata saabu koyngal makko ukkimo e probléme siko koyngal ngal o yaari wona e ɗon no gasa o yaltoya nder to woni o fi honɗum o wiiri ɗum ko par ce que yollande kañum ɗengal ngal ko hoore nden bugorta on tigi suƴƴitoto e woni hoore nden amma noon e yollande koyɗe ne andi ko taɓalle on tigi yarata ko nanal ngal ya yeeso après ñamal ngal kay hikka ɗon ko noon ko doydoy yarata amma ɗengal ngal ko nde wotere on e bugagol on tigi o suƴƴitota hoore nde e yewtere goo kadi goɗɗo goo wi'i wa ma min katibin illa sa yabla wa yabqa dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika gayra shay'in yasurruka fi lqiyamati an tarahu o wi ala kala e windowo sina ara ñande goo tawa fi makko lanni hara o feƴƴini ɓayi e andi fof mo ɓe feƴƴinayi kono noon konko o windirno juuɗe makko ɗen ɗon ɗum ɗon kañum batte muɗum kañum heddoto ɓaawo makko hara ɗum no ɗon ko ɗum waɗi haray wota windirde sookeje maɗen juuɗe maɗen hunde sina nden nde hiɗuɗa hiyoygol ñande janngo hara iɗa weltori yi'ugol si tawi andi ko ko falaɗa windude ɗo si ɗum ɗo weeɓitoyama yeeso Allah tawa falaka yiwde hare ta windu ɗum ɗon accu ɗon windu ko moƴƴi kon donc haray ɗen hiɗen faama e nder nde yewtere ko yewtuɗen ɗo wondema haray reenugol e kañum nde hoolare ɗo e tottugol ɗum no hanniri noon ɗum ɗon ko maande e gongugol ngol ka gomɓinal jiya ɗon jamfagol ɗum ɗo kadi ko dalil wondema on tigi no mari ko wiyete naafiqiyagal e haray fillama e hadis ibnu amro filli o ittenera sa sallam ɓe maaki arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun min annifaq hatta yada'aha idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajar nelaɗo maaki piiji nayi si ɗinno e goɗɗo haray ko naafiqijo timmuɗo tis si tawi noon gootum e majjino e makko haray mo mari e qualité um naafiqiyagal gootum han o accita kum ɓe maaki ala nun ɗum ko si on tigi hoolama o janfo si o yewti o fena si tawi o ahodama o janfo o firta aadi ndin si tawi kadi o haɓidama o feƴƴintina o wowla konnguɗi wonduɗi e ɗuma e honno e tikkere Allah donc ɗum ɗon haray si on tigi waɗi ɗiɗo ɗi nayi kala haray woni naafiqijo siko gootum e majji haray mo mari qualité naafiqiyagal haray koyo eto o yalta e ɗum ɗon haray ɗen toon Allah subahanahu wa taala yo Allah laɓɓin ɓerɗe meɗen ɗen immorde naafiqiyagal o laɓɓina golle meɗen ɗen immorde e yinare o laɓɓina ɗenɗe meɗen ɗen immorde e fenade o laɓɓina guite men ɗen immorde e jamfa kala noon e jamfa saabu kanko emo andi konko tawata guite ɗen hara hino suuɗi ko wana noon kadi ko soomi kon ka nder ɓernde wa sallllahu ala nabiyina mouhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah oustaz haray min weltani kon min duwani kon min jarni on fota on suɓani ke mawdu ɗo ka o hawri haray yo allah on hawri ndi en ko nafata en adna e lahira on en ko lorata en adna e lahira haray min weltani ke on fota inchallah haray honno Seck Abdallah haray tigui tigui on wonani e welo welo molanago haray tigui tigui on min jonnita on mako on oɗa ko ɓeyditan en ɗon seeɗa leyre o yoni ka jonneten anten on inchallah haray mako no seke mon ɗo inchallah haray ɓawde yettuɗen Allah subahanahu wa taala duwaɗen nelaɗo meɗen on sallah sallam e haray en jarni kadi ceernoɓe meɗen ɓen yewtere ko ɓeɗanen ɗo kon ko yowodiri e ko wiyete amana kon yaasi men on hannde mi ɗondude e mum hiɗen mari probléme ji ɗum ɗo hannde talallakke muɗen dogude dogi o yalti e nokkeli meɗen few yani gollidete ɗo fanɗi yani mo yiyata wiya ko ɗo woni gollidete ɗo fawara yimɓeɓe wawi yaadude hara ɗam mari ɓernde e mum donc haray noon ɓe soulignani en ɗo point wondema neɗɗo on kala ko golluɗa ina wawi sa windi ko waɗi noon weeɓitoyte ñande yani yeeso joomi ma a holloyte donc gollal ngal golluɗa ɗo o c'est comme si a udditi kayi ma on a windi nder ton
joni noon kala ko a yiɗata yo a weɓitino e ñande ñande fof mooɓi tawata si wiyama yani Abdallah ɓen hino ɗuuɗi kono mo numéro min momi jogui on komin tun jogui on e nder aduna Allah on donc si tawi woni miɗo andi mi yiɗata ngal gollal ɗo yo ngal weɓitoye haray komi wattu hila mi anda dow kala komi golli janɗi fanɗi koko Allah wi hen gonka zalzalaɗa ɗe kala gollum ko on ti golli ɗo ɗuuɗi fanɗi on tigi yeeyi donc haray ne ɗon watta hilay ɗum ɗon on jarama albarka on jarama oustaz haray mi weltanike on fota oustaz wallahi mawdumo on labama woni golle labaɗe inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗon hiɗon ka radio City FM 88.1 immorde koloma e ka lawol kisal haray meɗen weltani on jarni on haray meɗen jenti on inchallah haray ko tolimoɗon e numéro on 622 83 46 46 haray oustaz en woɓɓe senike hiɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko tolimon cheikh Ismaila so Matam inchallah haray ɓeɗo ko mawɓe meɗen beeliɓe duuɓi sappo e goɗɗum hiɓe fo yika ɓe beeli ɗon ko ɗon ɓe woni e noddude inchallah amin 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 no woniri ala on jarama on jarama oustaz on jarama no woniri no woniri non jarama on jarama on jarama waleykum salam wa rahmatullah elaja ceerno Ismaila so Matam mi weltani ko min jarni on fota yo Allah subhanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray woɓɓe goo kadi seni ko yiɗe wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray tigui tigui on oustaz on nani koɓe maki kon ɓeɗo duuɓi sappo e goɗɗum hiɓe beeli ka ɓe beeli ɗon kono radio ji ɗin ɗo buyɓe noddayi ɓe andintina jama on ɓe weltano jama on haray woɓɓe senike ɗe wernude ɓe waleykum salam wa rahmatullah ko homɓe wonɓe honto nam ko tolimoɗon Cheikh Ceerno Ahmad mi anditi tomol ngol miɗon wowi noddude amin 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 alhamdulillah alhamdulillah nam no woni oustaz nam nam pellet amin 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 on jarama fatal barka mi weltani ko yo Allah subhanahu wa taala weltano en haray oustaz on nani ko ɓeɗo maki kon ɓe weltani ko on fota jama on no senade haray mako on no e soke moɗon haray kadi on nani kadi ko oustaz Abdallah ɓeyditani en ɗo kon haray tigui tigui on ko ɓeyditande labande haray oustaz Abdallah min weltori nde ɗo senande moɗon haray yo Allah subhanahu wa taala on faami en ko wonɗe janggude ko wonata kay gollitirgol nam haray tigui tigui on ɗo hiɗen andani hoore meɗen ndiɗo leydi men hande ko honno hoolare mankiri e mayri ko honno wonɗen e heɓirde probléme e angal nde ɗo hoolare haray oustaz Mouhammad Oury min nde ɗo hoolare ko nde mi andi fi mum miɗo renino jama on sonjori e ɗeɗo marché Madina hande ɓayru mo kala kaka andi ɗon ko ɗon o wolata fi mum haray hande gollideteɓe ha buyno faala ɗum kono ɗum no manki moƴƴano oustaz haray tigui tigui o woɓɓe senike hiɗe wernude ɓe haray ko toli maɓɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe honto nam ko tolimoɗon haray tokoramon en on nani koɓe maki ko
amin amin waɗa en fof amin 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 inchallah moƴƴa moƴƴa nam ko ɗum nelaɗo men o waccira no woni Oustaz awo on jarama albarka nam nam haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike joni hiɗen wernude woɓɓe goo kadi ha ɓe seni to haray tigui tigui on nani ko ɓeɗo maki ko Oustaz haade ɓe fuɗɗi landagol landal kono landal ngal tawi ngal gaynitaki woɓɓe kadi noon senike ɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nala to guiɗon e jaam ko homɓe wonɓe on to nam ko tooli moɗon guiɗon e jaam awa yawne leero muutike jettugol wano konko ala ɗum waɗa sanction minna par exemple hiɗa mari si client hari ɗum ton jahanoya nokku go adda yeeya o tigi est ce que si tawi ɗum no doggi ka faamike question on faamike hiɓe makande en noon inchallah nam Oustaz on nani ko ɓe landi kon ka nam haray ka huwodire nam si tawi on tigi ala goɗɗum nela sa sallam no maki on tigi to ta yeeyi ko ala nam wona noon kadi waka sensugol on tigi na yo innu no mari montan ko sensata tawa mo andi o jogaki ɗum ɗon tawa ko nokku goo faala yahande ɗum ko hasi kon ɗum ko fenande wontoyta ɓay sa yeeyi ɗon tawi goɗɗo go additinoke ɗo ari ƴetti ɗum haɗa woni fenande ko ɗum waɗi ko a jeeyana kon hoorema ta yeeyi ɗum ɗo yeeyi ber an ko marɗa ko si tawi noon hiɗa andi ka makiti on woni goɗɗo goo ari hanka maɗa o landike ma a lan falano makiti kaarijo ɗa wawi mo inude lan andi ka on makiti ɗo woni joni simi ɗowtete a yoɓay lan ha saba kaari si ɓe haldi ɓe fotti ɗon hiñi o yoɓaymo ɗum ɗon so déplacé ke o yehi holloyoyo soodi o yoɓimo ɗin mbuuɗi ɗon haray no daganimo par ce que o wallitike mo no o ya heɓira no gasa si tawi ko oɗa kanko tun o ɗaɓɓayno han o ronka heɓude kono haray ta wallin ɗon innaɗa yeeyude e hara lannino no gasa ka andunoɗa ka woni toon yawoyon toon inna eyaɗa hono woni woni fenade ko a innu miɗo anduno honto woni iya don si tawi o heeɓi o jonnama ko halduɗon kon si tawi o heeɓali inna ko ɗo wonno ari e min mi ala jarama maɗum no wallito kadi on tigui yahana ka woni toon adda waɗa ka mum ɗo yeeya ɗum fof kadi no wawi nde wade haray ko fenade nden kan e jam fa on haray ko ɗum ɗo woni wona yo naatu nder toon haray woɓɓe senike ɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam cheikh no woniri madina ko tooli moɗon cheikh amin 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 on jarama albarka famike
Waalaikum salam wa rahmatullahi. On jarama fotama weltani ko moƴƴa haray oustaz en on nani ko ɓe maki kon haray nam haray ɗum ɗon e yewtere maɓɓe nden no faamo yani ka gomɓinal no andiɗe noon gomɓinal ngal ka ɓernde fuɗɗorto on tigi noon wolira ɗengal ngal no foti noon ko wontigi woliri kon ɗengal ngal yo taw hara ko ɗum ɓuri feŋade ka nder ɓernde makko hara lutodiral ɗum noon e finde ko on tigi woni o tentini noon so tawi ko finde e nde nelaɗo wonnonden e muɗum haray koye taw nder on tigi on no moƴƴi ɓuri ko woni kon kene ko ɗum ɗon woni ko ɗuman par ce que Allah kanko mo andi ko woni kon ka nder ɓernde donc nodditagol wondema koye ɓeeɗo mi jeeya tawana e ɓen ɗon ɗum ko noon e janfa noon janfagol yimɓe ɓe tawata ɓen haray ɓe anda kon no fiɓi ɓay hay goto wata yiide ko woni e ɓernde goɗɗo haray ko noon e janfa ɗum ɗon haray ko janfa ko fenade kadi haray ɗum wona ko hani jarama haray woɓɓe kadi seni keɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to Roguette Bari Amdallahi nam ko tolimoɗon jaja alay men salmini on ɗo moƴƴa meɗe weltani o yallah yoɓɗon ɓuri moƴƴude e nder amin 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 no ɓeydan on duuɓi ɗi intel men amin 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 alay ko wano hande wano ko jentore waɗi wano ferteji ko tawa no honno wano auditeur jo Notre waɗa tawata makko baajo kelluɗo mo tawata yimɓe ɓuri no hooli o daro o hoola on haala ko minen komin innata wano suku ɗum tawi fedde maɗen oti hoolike fedde munen koye jokku fedde mum kono fedde goɗɗo mo bee e fedde mum ono ɗum kan ɗon haala wano ko affaire docteur en o wowli haala kan sattuno ya moƴƴa kono toujours ko inneten bilanugal harayde heeɗi fedde maɓɓe nen ɓa haray ko ɗum ɓe ɓuri hoolade koye ɓe jokku noon kono wota goɗɗo ɗo ɗum nodda yennama ko baaji mum tawata fof no hooli e hoore ganda ko wiɗa ko kiɗa janji haray ko ɗum ene weltani o moƴƴa meɗen o sori Allah Allah ɓeydan on amin on jarama fota mi weltani kam fota yo Allah subhanahu wa taala on weltano en haray oustaz en on nani ko ɓeɗo maki kon nam ko noon woniri tigi tigi on jama on woodi buyi wonɓe jangude kono andi Allah kadi ka alqur'ana ko o mantali o yewtifi gandal ngal wondema ngal mari importance kono noon haray ko heɓugol hikma on ko ɗum ɗon ɓuri hittude kadi ɓuri heɓugol gandal ngal gandal ma ngal ko ngal fanɗi wo si tawi ngal ɓornirama dolokke hikma on hara a heɓay no feƴƴinira heɓay kan no wurde e jamanu ɗumani kono no woodi hande zamanu meɗen yimɓe ɓe Allah jarri ɓori e ƴettugol ɗenɗe maɓɓe ɗen e pooɗanaɓa e karmokoɓe ɓen hay ɗum ko ella molanaɗo yimɓe si tawi en daari tariha l'islam on karmokoɓe ɓen haari kamɓe ɓe teddodiri hakkudeji maɓɓe haray e wattanen hilla moƴƴa ɗum ko haysi ɓe lutodiri e masala kono haray teddugal mo ɓeno teddini oya pellet donc haray yo jama on yo wattan hakkille ko ɗum addi masabuji ɗi no jeeya e mande malkiso neɗɗo ƴettugol ɗengal muɗum laafa e karmakojo par ce que anda kon ɗum karmakojo ɗon waɗani Allah e da'awa no gasa Allah welanoma mo han wiino kala haɓuduɗo e on ɗum hara no wayis ko Allah woni haɓuduɗo no woni rusa joni no ƴetta ɗengal ma ngal naɓa e on haray wona ko an e Allah woni e haɓuduɗo an noon mo haɓidi Allah haray no andi haray ko hombo woni perduɗon haray ɗe moolo Allah e siga ɗin ɗon waɗo ɓen ɗum yoɓe accu on jarama mo beyo mapodu ellaji mum ɗi mo beno mari ella kono mapodu e ella ma on si tawi le taƴi ay tokkota ko a yi ella e siɗɗo ma on noddumo hakkude mon on ɗiɗo tun ɗum yona ko ala e radio ma ya e Facebook wola ellaji makko noddumo laaɓanamo ko ɗum l'islam o wiyen addinu nasiha ko laaɓotirgol on jarama fota oustaz albarka haray hewti ka waynodirten haray leer men o mutike haray tigui tigui on guiɗen honno jonitama ko Cheikh Abdallah kamɓe kadi woda koɓe ɓeyditi ɗo ɓe jonna jama on numéro ji maɓɓe ɗin ɓayɗo no faaɗi kono si numéro on hendama haray ɗon ɓurta yajude onon kadi waɗanon en ɗum inchallah nam Cheikh Abdallah haray toujours enen ko tigui tigui on en accompagne ɗo oustaz en nam haray ɓeɗo ko nabidaɓe weldiɓe goreɓe alhamdulillah no makirɗo noon ko ara num hiɓe seeni Turquie waɗoygol master maɓɓe alhamdulillah yo Allah newnude o ko ingénieur ɓe kadi inchallah donc haray ko minen kaka université ko toon men duɗoɗi alhamdulillah woni kamɓe ko ɓe ingénieur mécanicien inchallah froid ko mi ingénieur génie civil alhamdulillah donc haray ko tigui tigui on ko weltanagol tun jama on kadi rerɗirgol wonugol en direct par rapport à ça et onon kadi jarna on e juhudji ɗi on ɗon wadde par rapport e mobilisegol jama on autour de la compréhension de la religion haray ɗen yetti Allah subhanahu wa taala e muɗum duwani on onon kadi haray ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah
waɗa oustaz en waɗanɓe makom men kadi joddindin hara ko aljanna inchallah hokkaɓe lontotoɓe zuriyaji maɓɓe kamɓe kadi numéro ma oustaz haray min numéro angon ko 622 98 05 22 inchallah on jarama oustaz albarka haray nam oustaz haray nam numéro ma oustaz min numéro on ko 622 60 51 18 nam fillite waɗo mo doy woɓɓe harano windude inchallah 622 60 51 18 nam oustaz abdallah fillite numéro on waɗon doy ko 622 nam 98 05 22 inchallah haray o weltanama on duwanama on jarnama fota haray tigui tigui on ko no woniri haray honno min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal laaɓe andiraɗo on bañan technologie service e lawol kisal haray numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray inchallahu en e saaji aray ɗiɗin kadi haray yiɗen jonnitude Cheikh Abdallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا على الحق وعلى التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جارama fota albarka haray mi weltanike on haray kadi weltanike kadi nene men Maymuna haray kipamɓe ɓen ka radio City FM ɗo haray e weltanike kadi honno joma radio on ha e hooreɓe ɓen ha e kippuɓe gaɓen fof haray tigui tigui on onon kadi ka lawol kisal ɗo on fof mawɗon o weltanama on duwanama on jarnama haray meɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah